Isikhathi sendaba zesindebele esikubikela zona ukusuka emzimkhulu we-SABC e-Auckland Park eJohannesburg. We are not the enemies of the African National Congress. The Communist Party has to strengthen our allies through standing on our own. Isasembango omkhulu indaba yombuso webumbano phakathi kwe-ANC ne-SACP. Lokhu kuvele nabe kubanjwe isikhumbuzo seminyaka ema-30 sikanobhalazo Mbelele nosihlalo we-SACP owalalako uJoe Slovo namhlanje. We will charge him. We'll bring him before the disciplinary processes of the ANC so that he explain himself in terms of his membership of the ANC. Nobhalazo Mbelele we-ANC ufikile mbalula uthi bazokubeka amacala laba abasolo bahlaba i-ANC enkundleni zokuthintana. Kamahlelo womnyanya wokuthokozela iminyaka elikhulu neminyaka eli-13 kwasungulwa i-ANC. Umnyanya uyokubanjelwa ephakeni yeTjingalanga Khapa eKhayelitsha. Bantu bembembe bafikile baphethe inkiti bamdungula 7 bullets phasi khatheke ezifika mpore emasumi namabili inkule lapho sizobuhlungu sidanile. Uthwele imkhono ehloko umndeni kaKhosithugwana obekalilunga lekomiti yeControlers. Ubuye abe ngusihlalo umbuso sitjhaba wakwaNzunzafene ngokubulawa kwakhe ngesihluku izolo ebusuku. Sitjhaba sekosi nakumthamo wendaba zesindebele wanamhlanje lapha kwa-SABC 1 akwande. Umengameli uCyril Ramaphosa uhlanganyele nobuholi be-SACP eminyanyeni weminyaka ema-30 yokukhumbula unobhalazo Mbelele wehlangano le osele azila kuboyisemkhulu uJoe Slovo. Isikhumbuzo lesi sibanjelwe eSoweto eJohannesburg. uRamaphosa uhlathulule uSlovo njengomholi okhethekileko owayehlangana nesichema esaba ingcenye yokuhlolwa komthethosisekelo welizweli. Ayasoze aphela amandla uRamaphosa uthi uSlovo uhlangana nabanye abantu abakha idemokhrasi amaSewula Afrika aphila ngaphakathi kwayo namhlanje. I-ANC ne-SACP zilinga ukusebenzisana ngemva kwesiqundo se-SACP sokuthi izozijamela emakhethweni wendawo zemakhaya wango-2026. uRamaphosa uthi kungenzeka i-ANC ne-SACP azwani begodu azikhulumi ngalizwilinye endabeni yokubusa kukarhulumende webumbano, kodwana uthi babambene ngehlangothini lokuthuthukisa ilizwe li. uRamaphosa uyelelise i-SACP ngokuthi nange ihlangano leya yozijamela yodwa emakhethweni waborhulumende bemakhaya kuza kufanele isalise amandla wombuso enawo. Umengameli ubuye wahlanganyela namanye amalunga wemindeni yenkutani ze-SACP esele zizile kuboyisemkhulu. Wathi uComrade Panyaza, President, close your ears so that you must not hear ngathi hayi ngizele yona leyo nto. I want to hear the song uma abantu bethi abayifuni GNU. Comrades, it is a joy to be here, particularly to commemorate the extraordinary life of the revolutionary uComrade Joe Slovo isithwalandwe siaparankwe. Nakusenjalo unobhalazo Mbelele we-SACP uSoli Mapayila uthi uJoe Slovo walwela ukuvala isikhala phakathi kwabantu abanemali nabatlhagako. Uthi urhulumende bekufanele afumane indlela zokusombulula imiraro yomphakathi. Kwathi batsho urhulumende kufanele alime indima ekulweni nomtlhago. uMapayila ungezelele ngokuthi abantu abanelitho ngibe bathoma ubelelesi nabo ebumraro kibomma nabantwana. Kanti uthi abantu abasebenzako bayaqatshazwa begodu urhulumende ufanele avuselele umnotho aqede nendaba yokugandelelwa kwabantu bengubo. uMapayila ujamile emagameni wokuthi i-SACP iyozijamela emakhethweni wendawo zemakhaya ezako. Nanyana kunjalo uyelelise amalunga wayo ukuthi angakhamba ahlukanisa i-SACP ne-ANC ngelokuthi azifunela ukuba bonkhethani bamakhansela.
Our intention is to strengthen the alliance. Yes, in order to strengthen the alliance, we cannot be outside observers when the situation is getting bad and very bad for our people. So we are entering this space. We are not the enemies of the African National Congress. The Communist Party has to strengthen our allies through standing on our own. Mapayila uthi DA inamandla kuhulumende wobumbano ukudlula iSACP kanti uthi banikele ngakho konke banakho kuANC wabuza ukuthi kuyini godu ekufanele bakwenze. Unobhalazo Mbelele we-ANC ufikile Mbalula uthi ihlangano wabo iyakwamukela lokho okuthiwa umphakathi weMpumalanga Kapa ukuthi i-ANC bakhohliwe. Mbalula utsho lokhu nabe kakhuluma nembikindaba ngamahlelo okubanjwa komnyanya weJanuary 8 ngomgcibelo eKhayelitsha. Mbalula uqinisekise ukuthi iphaka eKhayelitsha la kuyokubanjelwa khona umnyanya lo iyokuzala swi ngabantu ababalelwa enkulungwaneni ezima-22. Umbalula ukhalime ngamagama abukhala amalunga we-ANC abasola ngokukhuluma kumbi ihlangano le enkundleni zokuthindana. Ehelweni kubalwa hlangana uThoni Yengeni osanda ukutlola enkundleni zokuthindana ngesibalo sabantu abangangena ephageni eKhayelitsha. Umbalula uthi nanyana ngimuphi umuntu osola indawo ekhethweko le ukuthi kubanjelwe kiyo umnyanya lo ucalela phasi okwenziwa ihlangano le. We will charge him. The discipline in the ANC is important. I've seen other people on Twitter every day when they have taken something 2 a.m. Leaders of the ANC tweeting things that bring the ANC into disrepute. They too will be attended very soon. Omunye umakekere we-ANC uObed Bapela kuthiwa kufanele aziphendulele ngamazizwe akhe awatlole enkundleni zokuthindana ahlaba kumbi ihlangano le. Nakusenjalo uMbalula uthi iKhayelitsha ayikakhethwa ngephoso ukuthi kube yindawo ekuyogidingwa kiyo ukuthwaya eminyaka e113 ihlangano le yaba khona. We took a deliberate decision as part of the rebuilding of the ANC that we need to connect with our people. And then we need to go where people are, and Khayelitsha is the biggest constituency of the ANC in the Western Cape. Umbalula urage wathi nanyana kwaziwa ukuthi ihlangano le idose emhlweni kezemali kodwana leso akusiso isizathu sokuthi kukhethwe indawo ekhethweko le ukubanjwa komnyanya lo. Umnyango wezefundo eMpumalanga wethule ijima lokubuyela esikolweni embonisweni eduzeni White River eMpumalanga ukulungiselela umnyaka wezefundo ka2025. Ijimeli lifaka hlangana ukulungiswa nokuhlongiswa kwenkolo. Bangaphezulu kwe-1.2 million abafundi abalindeleke bona babuyele esikolweni ngeveke zako. Indawo ehlwengileko iphungula umzwangedwa begodu ikhuthaza ukuziphatha kuhle. Lokhu ngikho kanye umnyango wezefundo othemba ukuphumelelisa. Ababelethi nemphathi mandla zefundo baphasi phezulu balungiselela ukuvulwa kwenkolo. We are calling upon all SGBs to be starting cleaning their schools with the parents, with the communities, to make sure that by the time schools are open, schools are ready for learning and teaching. But as a province, I think we are ready. Ababelethi bayamukela imizamo yomnyango wezefundo. As the members of the SGB, especially the community of Mbonisweni, and we are also grateful for the team that they put their hands together to help our school. Woke amahlelo ajame ngefanelo usomkhandlu wezefundo eMpumalanga uthi insetshenziswa zokufunda sele zithunyelwe enkolweni kanti nenkolo nazo zinabotitshera abaneleko. We are also having enough teachers here. There is no shortage of teachers. But also as a province, where we are sitting now, we have supplied almost all our stationery in all the schools. Nakusesenjalo umnyango wezefundo wesifunda uzokumemezela imiphumela yenhlahlubo zika-matric zokuphela komnyaka ka-2024 ngelesibili iveke zako. Njenganje-ke asicale imbono yakho mbukeli ngamalungiselelo wenu okuvulwa kwenkolo iveke zako.
singabazali siyazama siyahlanganisa ukwenza lokho ukuthi kushaya isikhathi sokuvulwa kwesikole kube sekwenziwe noma seyiphelele izinto ezidingakalayo. December before summer holiday zokuthi bese ngiyithengele uniform ngayithenga. Nje yami yoqala sengiyilungisele konke seyilinde sona noma lona usuku lokuthi yoqala esikoleni. Into enhle kakhulu lenziwa eMpumalanga. Ngiyathemba lezinye province ezifana neEastern Cape zingenza kanje nazo. Kuhle kakhulu ukwenza umnyango wezemfundo waseMpumalanga ukuthi kulungiswe nje kusanesikhathi. Mara impahla zesikolo ziyadura. So sikelemile sazithenga kusese-early. Sebenza omuhle khulu uyenza umnyango wezofundo ngapha eMpumalanga mhathi before inkolo zivula. Na inkolo zivula labantwana bathole yonke into ijamele bona. Awasizilungiselela kamnandi inkulu sijame kuhle ngomumo. Ukuthi vekizana abantu ababuyele esikolweni. Babuyele baride izambatho zitsha yaminyathelo zoportile futhi. Inkinga ekhona sesihlukumeza abomama labantwana. Abomama labantwana basihlukumeza nabo. Ayikhona ni. Umbono wonke umbukeli SABC ayizokuthweswa umlando wokuziphendulela kombono umbukeli. Nasibuya entolo. Ababelethi bathi abenda babo bayaphepha entakamizweni nabadlala matrupa. Sisesigabeni sesibili sendaba zesiNdebele kanti indaba ezinaziphundileko uyazithola ku YouTube, SABC Plus, X na ku TikTok. Amapholisa weMpumalanga aphenya ukudunyuzwa nokubulawa kukaKosabo Thugwana obekalilunga lekomiti ephezulu yehlangano yamakhosi Contralesa abuya bengusihlalo wombuso sitjhaba wakwaNzunza Fene eThemba Lethu. Bemapholiseni bathi uThugwana udunyuzwa ngekoloyi nakhe izolo ebusuku eTofontein F kwaNdebele eMpumalanga. Umbiki indaba we-SABC uKamfat Masombuka usihlanganisele nakumbiko. Umndeni nesitshaba balile izimathosi ngokubhubha kwakaKosabo Thugwana owaziwa ngoKosi obekaphambili ekusebenzeleni isitshaba bathi basele bathwele imkhono ehloko ngesehlakalo lesi. Akukhanyi bona nobangela khuyini ngoba nomndeni uthi uThugwana bekangalwi nomuntu. Umndeni uthi uHulumende akangenelele. Izolo malungana mama sekhwacele uyadunyuzwa wabulawa ngaphandle kwesizathu. Abhlungu Facebook umntwana kuSithugwana usuke wabukela ibhola nasuke ekhaya enza sapha nasuka lapho waphekelela umngane wakhe nabuya akaqeda ukwehlisa umngane wakhe lo bantu bembeni bebafikile baphethe inkiti bamdumula 7 bullets phasi khatsheke ezifika mpore emasumi namabili inkule lapho sizobhlungu sitanile. Mina engakutsho ukuthi uThugwana umntwana kusuberegele umuzo kwaNdebele isitshaba samaNdebele nesizwe sonke. Becontrolesa eMpumalanga bathi uThugwana ube umuntu olwela isitshaba namasiko wesiNdebele begodwa bekalwela namaqiniso. Abantu ababulele uNkosi Thugwana bamuke isizwe samaNdebele iqhawe, bamuke isizwe samaNdebele ikutana efana nabo baba uSteve Mabona, efana nabo baba uSS Sikhosana, efana nengwenyama zekhethu eselezala lako abo baba uMabusa besala. Basimuke iphimbo elinamandla esizweni. Uhulumende weMpumalanga ulila kangako uthi kufuze balilelo zensimba benze lokhu. Into esingayitsho emndenini kwakaThugwana ukuthi laba bantu sizobabopha. Asifuna ukwazi ukuthi ubani. Siwenza yonke into ukuthi sibophe lezilelezi. Ngoba labantu sibabona njengezilelezi ezicela mkhubo ezingafune zibe khona emphakathini. Bemapholiseni weMpumalanga bathi akunamuntu obotshweko malungana nesehlakalo lesi bekube nje iphenyo liyaraga. Nelithimba lelibekiwe ngaphansi komholi lophethe kulobuholi bemaphoyisa esifundeni seMpumalanga lokungumeja General Dr. Zef Mkhwanazi kuphenya lesigameko. Siyathemba ukuthi ke uma mhlambe kukhona labanelwati ngalabasolwa noma ngalesigameko ake bathi xumanise nalethimba basebenzisa inombolo yethu ye-Crime Stop 08600111. Amalungiselelo malungana nenkonzo yesikhumbuze kunye nokuphekelela kwakaThugwana kuboyisemkhulu asazokumenyezelwa. Ukhambe asesemntwana weNdebele olinzunza angakachuguluki waba ngenye into. Ikinga ngazi mina ngiyokhamba sengikuphi Mahlangu.
Lithuliselwe umhla ka-26 kuMhlolanja icala lepholisa elisolwa ngokubulala intombalo ebeyisebenza njenge-traffic warden eGauteng uChesney Kepler ukuthi kuragweni okuphenywa kwecala. uMandla Buthelezi weminyaka ema-42 ubudala uvele ekhoto kaMagistrata weProtea eSoweto ekuseni namhlanje. Izakhamuzi Eldorado Park kunye nomndeni kaChesney Kepler baphume ngomningi babo ukuzokubona ngamehlo lo osolwa ngokumbulala. Umsolwa ukhutshwa esibhedlela ngemva kokuzama ukuzibulala wabhalelwa. uMandla Buthelezi weminyaka ema-42 ubudala uthwese icala lokubulala intombi yakhe ngokumdumuza ngesigidi semsebenzini nge-26 zikaNobayeni kumnyaka opheleleko. Umtshutshisi ukhombela ukuthi icala lithuliswe nakusaphenywa. It does not appear that they are going to apply for bail. Current viewership. May this matter be postponed for further investigation and via ADR to the 26th of February for further investigation. Abantu basekhoto bazwakalisa ukusilingeka igcwetha lomsolwa nalikhombela ikhoto banivumela uButhelezi ukuthi afumane umtshwaga wakhe angemaseleni. Due to the incident and the resultant medical and psychological issues, the defense will undertake to facilitate treatment in due course with the Department of Correctional Services. In the interim, I humbly request the Honourable Court to endorse J7 in respect of medical treatment at the prison services. Today, the accused, it's my instruction, is in severe pain at the moment. Uhulumende uhlathulula ukukhathunyezwa kwaboma nokubulawa kwabo njengomraro kusodiye. Umndeni wakwaKepler uyavuma bekodwa ukhombela ukuthi kuqinisa isandla nakugwetshwa abafunyana banomlando. It's not an ordinary case. It's yet another police officer that has taken a life of an innocent daughter. And the general stance and concern for the community is that justice must prevail. Icala lithuliselwe umhla ka-26 inyanga izako. Ezinye izakhamuzi zendawo ezikumasipalata weDr JS Moroka neThembisi Liyani eMpumalanga zithi ingchemaza amadopa ziyahona ukwenza abantu abatsha ukuthi badlalele kude nentakamizwa notshwala. Lokhu kunjengombana inkulungwana zabantu abatsha bezibuthene L2 lihlanu kwaMhlanga eMpumalanga lapho ingchemaza amadopa ezivela indawo ngendawo bezihlangene khona zizokunandisa. Umbiki indaba wethu Comfort Masombuka beka lapho wasihlanganisela nakumbiko. Babalwa ngenkulungwana abantu abakhulu nabancane abavela kude neduze abebathe khiya eluthuli bancamela ukuzokubukela igido lamatrupe endaweni le. Ichata lesigubhu belizwakala useza kude uthi nongena ngaphakathi uhlangatshezwe babantu abatsha bebaphelele ngevunulo efana neyamajoni badrela ngokulinganisana baphele bakhambe sakuthemba babuye bathabulula imkhono kodwa bayirhunyeze kafitshazana. Siyabonga. Atrupa ke lawo makoma, atrupa la. Ningakhambi ningakatholi lutho tarama. Usomkhandlu wezombuso ohlanganyela indaba zobuholi bendabuko nezokuhlaliswa kwabantu eMpumalanga uSpeedy Mashilo uthi imbuthano efana nale yenza abantu abatsha babe nento abayenzako emphakathini. Funa sibabize baze lapha njengoba abantu sebahlangene lapha ukuthi bakwazi ukuba nelwazi ukuthi njengoba uJanuary inkolo ezivula uyini bangakwenza. Amalunga wenqhema zamatrupa athi babuthana banandise qobe nakuthoma umnyaka omutsha but lokho kwenza amalunga wabo adlalele kude notshwala njengoba nabanye babhuhulela kangaka njengendlela yokwamukela umnyaka omutsha. Bana ba rena ba khone ho entertainer bana ba bang gore le bona ba tloe ko tseleng ba ske ba tsuba ditakamiso ba ske ba tsuba didraga gore ba khone ho hola ba khone ho entertainer le bana ba bang gore ba tle mo ditrupeng ya YCT sizela sizokucelebrate enjoy sihlangane siba bantu betrupa Amnya namhlanje shebumnandi shebumle namhlanje silela zotrupa so much akumnandi 2025 not all is lost. Umbuthano ofana nalo lindele ukuthi urakele phambili nangomnyaka ozako ngenqhema ezingezelelekileko zamatrupa. Endabeni ze-SABC nginguComfort Masombuka eluthuli eMpumalanga. Ezemali iranda liqinile nalinganiswa nezinye imali ezinkulu.
Akwande Sihlahla lihlelo lokuthoma lezibuya namazumi lomnyaka omutsha. Niphethe ziphi? Siyathokoza bongo esilotshisa umbukelo khona usekhaya. Hlangana nendaba esiziphetheko enambama namhlanje. Umnyango wezefundo lapha esifundeni seMpumalanga ukhuthaza ababelethi ukuthi abakhambe bokuhlwengisa enkolweni ngaphambi kokuthi abafundi babuyele enkolweni iveke ezako. Ngale kwalokho okuvelako la ubuholi behlangano ye-ANC ophezulu bulapha esifundeni seChingalanga Kapa kokula ihlangano le iyogidinga khona iminyaka eye-113 solo yahlonywako. Siyokhulumisana nesazi ngesintu ukuthi kuhle isintu sithini kithi abantu bombala onzima. Kilokhu sikhulunyiswa yini? Isana elisanda ukubelethwa libonwa ngemva kwesikhathi esingangani. Sibonile ngelanga langoChristmas nangelanga elitsha lomnyaka lo inkulu eziphezulu zichinga embedlela ukuyokuhlola amasana amatsha aqeda ukubelethwa. Ngizo ke indaba esiziphetheko namhlanje sithokoza ithuba. Thokoze thina Sihlahla mbukelelo tshani ngomvulo ogcwele izulu hle ngale ngakwaZulu Natal kodwa ke ngapha ngeChingalanga yenarha yeSouth Africa ngasutha likho kodwa ke njengoba ubona nje amathuba alinganisela ku 100% ngale ngakwaZulu Natal athike lapha nge80% kezinye indawo zangale ngeFreystata nangapha ngeGauteng nesifundeni seMpumalanga nakezinye indawo zangaleke ngeLimpopo. Kusasa ke amazinga wezulu lawa athi ukuncipha kancancazana khulukhulu ke endaweni ezifana nalapha kwaZulu Natal selitholakala nge80% kezinye indawo nangaphake kodwa ngeGauteng kusesenjalo livale ngamafuke ngale ngendaweni zabo Cape Town. Silemukiso ke esisitholileko namhlanje sokuthi imjijo iduma kumbihle endaweni zangapha ngePitori nakezinye indawo ukuthi ngapha ngeDurban njengoba ubona nje kwaZulu Natal izulu likhulu hle abantu bacheje bayelele kilezo ndawo. Kusasa ke godu nakhona imjijo eduma koleya nezulu elinengi lisese khona endaweni zangapha ngeGauteng. Asisuduke ukwazi ukubona ukuthi anjani amazinga wokuchisa iPitori ifuthumele kezinye indawo eziningi ke kupholile nalapha eBrangor kufuthumele nge24 iLimpopo bonakala ichisa lapha eMusina nePhalabura neThokoyando ukuthi kezinye indawo ke eziningi kufuthumele ngaleke ngesifundeni sangeMpumalanga kulapha isikhukhuza ngakuchisa khudlwana eMashishing yona ke ipholile ukuthi kezinye indawo zifuthumele eziningi ngapho ngeMpumalanga iKwaZulu Natal bonakala ke lapha eKokstad kupholile ukuthi kezinye indawo nakhona ke kufuthumele ngaleke ngeMpumalanga Kapa sibona ke kupholile lapha eQonqi nakezinye indawo lapha ke eWilomo khona ke kuyachisa nge31 Chingalanga Kapa lapha eCape Town kufuthumele ukuthi kezinye indawo ke kupholile eOudtshoorn khona ke kuyachisa iNorthern Cape bonakala ke ichisa eUppington khulu nge34 Kimberley ichisa khudlwana ke kodwa yona ke nge35 kezinye indawo njengalapha eSutherland kufuthumele nge26 Freystata noma inezulu endaweni eziningi kuyachisa kulapha eFrankfurt lapha eBethlehem la kuphole khona nasichinga ngale ke esifundeni sangeNorthwest bonakala ke kufuthumele endaweni eziningi Vryburg yona ke iyachisa nge31 abantu abahlogomele ngezulu eliningi kangaka sibonani kodwa ngesikhathi esilandelako Dido